Okay, okay. So bola Rosni Chetan, Benaris Jogesh, Biasagar, Wahidur, Zakir, Debika, Ablis, Deni, Abinash, Larissa, Sangita, Jenin, Bidalaxmi, Helen. Metal sound. Okay. Okay, good morning, Soibam Girani, yeah. Soibam Girani. Ngasi ako'y kainin na kanda previous year question on binomial theorem. Ako'y binomial theorem loigara. No syllabus na cover to da du book tawi aduga extra haitare ND extra masa yare ko extra masa hapsalli adu extra masa adu kaino yengje aduga nang question je khara lu nang bu jawi lai nang bu jawi ko adu aina sira hot padadi ayamna arubang ata holakani yare ko aina sira hot padadi ayamna arubang ata holakani ado haidi previous hot pa jara ai badudi gano exercise akoi ma'am hot kare bol bai kana de ba indi da si chapter da gi arai ba zo hangi chapter number 8 class 11 gi binomial theorem mai je ado aru ba zo hangi ado arai ba dei follow again nang na san ju check taw jo na sa pekha tha duri na ado aru ba je khara aru bo ina i khara hot ke noi da jo question ama khatang try to han ji horen Masih oversleep tum gare duni barat mai lak pro mai la barat okay aduna sigi chapter je noina di luina lobo yai ko si chapter je ludamni ado mana hot pada hangak pada di kedor ba keno to budi hangaya koigi lutak to bogo sindi hangai ko khara keno confusing wen ba khara laisan ba ado laisan ba khudima koi keno lubani habdi adi nang na phajana yeng da bai nei yare ko ado yeng je hoji question pattern je question je kamai hangke khot ke hoji hola khangane aisi aigi laptop cha iba laptop boy ko aduna i3 ga dang boy processor do i3 aduna tappe to si kano je ai to software ina software hang tappe jang matanga minar je okay adudi question ama na khangat ke question ama how bhajidi araiba makhal tawji ko no yendi dang bai di aruba na khulangang kauro di as lui na hai grane araiba khulangang kauji araiba am tathige okay question number aham dum ye 2018 yendi 2 dang ba question ne sidum ye ngaji
ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯣ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟꯗ ꯑꯦꯟꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯎꯔꯛ ꯇꯥꯔꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯅꯪ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯦꯟꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯎꯔꯛ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯅꯪ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔ ꯈꯨꯝꯕ ꯌꯥꯏꯕ ꯑꯦꯟꯗꯣ ꯚꯦꯂꯨ 1ꯒꯨꯝꯕ 2ꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯒ ꯈꯨꯝꯕ ꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦꯕ ꯅꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯩꯗꯧꯔꯕ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯥꯏꯍꯜꯂꯦꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯨ ꯍꯣꯠꯄꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯨꯍꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪ ꯁꯝꯇꯥꯏꯝꯁ ꯅꯪ ꯂꯥꯏꯅꯕꯁꯨ ꯍꯣꯠꯅ ꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯟꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯎꯔꯛ ꯇꯥꯔꯕ ꯅꯪꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯨꯗ ꯅꯪ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯨꯕꯒꯤ ꯍꯣꯠꯂꯨꯕꯒꯤ ꯑꯦꯟꯗꯣ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯍꯣꯠꯂꯨꯕꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯇꯦ ꯅꯪꯅ ꯍꯣꯠꯇꯣꯏꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯦꯟꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯅꯪ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯒ ꯍꯣꯠꯄ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤꯀꯣ ꯑꯦꯟ ꯗꯦ 2018ꯗ ꯍꯪꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ let the coefficient of the middle term of the binomial ꯑꯩ binomial ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯗ ꯂꯥꯡꯖꯔ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯗꯕꯜ ꯂꯦꯟ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ binomial expansion of 1 plus x to the power 2n b alpha and those of two middle term of the expansion question kitang sangi ko dui taru su lubante expansion of 1 plus x to the power 2n minus 1 b beta and gamma which one of the following relation is correct? Option number A, the alpha is greater than beta plus gamma. And option number B, the alpha is less than beta plus gamma. Option number C, the alpha equals to beta plus gamma. Option number D, the alpha equals to beta into gamma. There you go. ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯅꯉꯣꯟꯗ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯑꯅꯤꯅꯤ ꯄꯤꯔꯝꯃꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯃꯅ binomial expansion amana ꯀꯩꯗꯧꯔꯕ 1 plus x to the power 2n ꯍꯥꯏꯕ amana ꯀꯩꯗꯧꯔꯕ 1 plus x to the power 2 ꯁꯤꯔꯝꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ 2n minus 1 ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯣ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯌꯦꯡꯁꯤꯀꯣ ꯃꯥꯅ the coefficient of the middle term of the binomial expansion of 1 plus x to the power 2n b alpha ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ 1 plus x to the power 2n ꯁꯤꯒꯤ binomial expansion ꯁꯥꯗꯣꯛꯑ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯥꯒꯤ middle termꯁꯦ middle termꯗꯨꯒꯤ coefficient ꯗꯣ middle termꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯐꯝꯃꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯗꯣ alpha ꯅꯤ ꯂꯧꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯣ 2n ꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ 2n ꯁꯤꯗꯤ even number ꯅꯤ ꯑꯩꯅ even number power ꯗꯣ even number ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ there are ꯀꯔꯤ only one middle term ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅꯅꯤ ꯃꯥꯅ middle term ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯍꯥꯏꯁꯦ middle term ꯑꯃꯗꯨꯒꯤ coefficient ꯗꯣ alpha ꯅꯤ ꯂꯧꯕꯤꯔꯣ and the dose of two middle term is middle term ani tholaneba of the expansion of 1 plus x to the power 2n minus 1 power to the 2n to the ibani minus 1 ama khaidorak tardi o tarni ai ibani mamang do o leidune 2n minus 1 o tarni o tardi ai kadorba middle term ani like ne habdo adugumba sigi expansion 1 plus x to the power 2n minus 1 gi expansion gi middle term ani do aduna alpha ga sorry beta ga gamma ni lawro middle term ani du gi coefficient do which one of the relation is true coefficient में आपकी relation है अरे alpha जिना beta plus gamma देन जावी दगी alpha जिना beta plus gamma दे है ना p alpha जिना beta plus gamma नहीं alpha equals to beta into gamma नहीं सी में आप जितनी कर्म सुंगे आप दुनिया अदो इतारी ना all you need to do is you have to find out the value of alpha and gamma and beta alpha beta gamma की value पुछोक पने हम नंग दरकार है इसे यार को अदो आइना सुगुम्बा अंका n गुम्बा यावको सुगंका जे नंग n द होल उतारदि ngambudi ngamgani yam lugane ba adi lubden tar nang exam na matam ju myam sangare aduna n je nang isam chamba anga am da hapo n je to 1 de ho yar men n je 1 ta put to ba
n the 1 put out 1 plus x to the power kaya tarba 2 ek nang sim din jong go si ja sumani n he yaw tarba dum nang mangon da hapa ya ba kwai lai value ma do hapsalo 1 hapa ya no 1 hapsalo are ko adai si di 1 plus x to the power so n the 1 ha the 2 into n the 2 minus 1 di kaya tarba 1 chale ado mobile ni ki binomial expansion to ta sing ang ji ki binomial expansion di kay tarba sa a square 1 square plus twice ab 1 x twice ab plus b square x square I bet the twice ab is twice ab tham jare then kano tham jare 2 tham jare sinema are ko 2 tham jare adagi sigidi to masamuk ta jare 1 plus x 1 plus 1x are ko x mo the 1 tham ba coefficient ko ni thak tu adu nang sai hai gi don ti yo alpha is kana ne ba 1 plus x to the power 2n sigi angang akoi ahu ba angang ja ma sigi ke dor ba middle term du gi coefficient ha adu itari sigi middle term de kana word ba se 2 le wede si je kana ne ba alpha ne ha ne ba yare ko adu ka those of two middle term of the expansion of 1 plus x to the power 2n minus 1 sigi siangang ji 2n minus 1 power na 2n minus 1 ba ngang ji middle term ani la ni ma de odd word ni na to middle term ani do khoi sirati term ani thang thokle aduna to term do kano mari manga suram tar di middle term do ani soi do khang do ni do khoi sirati term do ani thang thokle nan expand to matam da n value 1 ha matam da expand to matam da term ani thang thokle adu mobile ni do middle term hoy ni ai pot ani lai kan da mobile ni gi mayai kana no di mayai leite nan hai du je mobile ni mang mayai ni har ne yare ko ado khoi de sirati min buthwai ben te min buthwai tar di ani jit na tu ne yen ge dum ne do min buthwai ne te middle term buthwai ni ani mang ne ha ga da yare ko ado ahan bu na mana ke hamba ahan bu bita go wi mathang du na gama go ha ne ado singang je bita ne singang je gama ne ado itari hausina na yengo alpha equals to alpha di 2 taram ni bita ga gama ga nang kai doraga alpha ta ge tinjana da dro 1 ga 1 tinjana da di 2 da dro do alpha equals to bita plus gamma so option number C is the correct option si gyan da hawra ta da bran ta khulang gang question ne kitang di arai bam di hot pai ado arai bo hot pai je no to di keno to de ta lu du ni no hola le de ta lu du ni lo haina ro ta ba ta da ta na aduni sini ko line hot ke dom ni si trick ko we sumaina n the value nang particular value ha tlak si to ba su kai de si di generally accepted oi po ni aduna ta ba asina ta ba nang trick ne na ma thong nang handa no za ta ina tawsin ba du ya de si di ya ba po re lo gyan ta na bon gyan ta ra ma le ko do itari question to balance Taon 11 hang mo question ni si live question ni ta what is the middle term si no like tan san jo khoi kram ni ko ila live question ni ko si di of x by 2 to the power 8 option number A 35x to the power 4 by 8 option number B 17x to the power 5 by 8 option number C 35x to the power 5 by 8 option number D nota ando honaro yen ji kana ni haran ko ke ngaji tab na ji holu ga suai de do holo yen ngasi han ba han da oi pang ngam da yen ngasi 1 minus x by 2 to the power 8 take the e
Kanano comment piraize. Group the Thailand or Koduga. We had the women as any. The Holo, Aduga group the Tagalo come in the Girakan group the Ninang Hot to the Ying doing a man what you. Yogesh na hangira. Yogesh ki yeng siga Yogesh na han hot kare. Lemre mi hot kare tai di. Atai di ke dona ke. Yogesh yung na kapo ya ra. Hai na samai kapa je. Yeng hai. Since it is the even number of terms will be 9, so there will be only one middle term, n by 2 plus 1. N by 2 plus 1 means the fifth term. And then answer is 35 x to the power 4 by 8. 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 Question option A tang. Take the. Yeah, let me because let me the see by high visual number of middle term masing having middle term masing equals to 5 by the middle term masing mangas we have middle term masing mangas the middle term masing amakatang ni pip subaduni the middle term is a pip na ibaga sugai de ko aduga si kwai je happy soine nang la le have jante let me be dore kaino let me biga joges ka tang dore jo atai di atai am ta hina drabo ngara si question si kem to phone kem yaw de ko ngara ina 40 question do ni ko yare ko ngara ngai no 40 question do ni noi homework su do gi question no ngani se ka su lu bna te si questions de kem lu dam ni ko su question de
ꯑꯇꯩꯗꯤ ꯑꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯇꯩꯁꯤꯕꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯕꯣ ꯑꯪꯀ ꯈꯔ ꯇꯣꯏ ꯇꯣꯏꯅ ꯍꯣꯠꯄ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯑꯇꯩ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕꯣ ꯉꯥꯏꯈꯣ ꯅꯣꯏ ꯍꯣꯠꯂꯨꯀꯣ ꯑꯩ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃ ꯁꯨꯝ ꯏꯊꯣꯛꯀꯦ ꯃꯊꯪ ꯍꯣꯠꯄꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯅꯤ ꯊꯨꯅꯕꯅꯤ ꯃꯊꯪ ꯍꯣꯠꯄ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯝꯇ ꯁꯨꯝ ꯏꯊꯣꯛꯀꯦ ꯍꯣꯠꯂꯨꯀꯣ ꯅꯣꯏ ꯍꯣꯠꯂꯒ ꯊꯥꯒꯠꯅꯔꯣ ꯑꯩ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯍꯧꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯩ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯁꯤꯟꯒꯗꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯟꯊꯣꯛꯄ ꯋꯥꯅꯤ ꯃꯇꯝ ꯃꯥꯡꯗꯅꯕ ꯁꯨꯁꯃꯥꯒꯤ ꯍꯣꯠꯂꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯂꯨꯗꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯇꯩꯗꯤ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤꯁꯨ ꯍꯣꯠꯂꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯚꯥꯔꯠ ꯅꯪ ꯍꯣꯠꯂꯛꯏꯁꯤꯕꯣ ꯚꯥꯔꯠ ꯅꯪ ꯍꯣꯠꯂꯛꯏꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯣꯠꯂꯛꯏꯅꯣ ꯅꯪꯒꯤꯁꯤꯕꯣ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯇꯩꯗꯤ ꯑꯇꯩꯗꯤ ꯀꯩꯝ ꯍꯥꯏꯅꯔꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯏꯁꯤꯕꯣ ꯑꯇꯩ ꯀꯩꯗꯧꯔꯒꯦ ꯅꯥꯏꯁꯥ ꯊꯥꯒꯠꯂꯦ ꯁꯤ ꯑꯁꯣꯝ ꯂꯥꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣ ꯂꯥꯔꯤꯁꯥꯁꯤꯕꯨ ꯀꯩꯁꯨ ꯂꯨꯗꯦ ꯑꯇꯩꯗꯤ ꯌꯥꯁꯃꯤꯟ ꯊꯥꯒꯠꯂꯦ ꯀꯩꯁꯨ ꯂꯨꯗꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯣꯏ ꯂꯥꯏ ꯀꯩꯅꯣ
Rosni to kai chakrage. Hialing to kai chakrage. Prince kai chakrage. Niras. Benaris, Debika, Ablis. Nasi kaksan ab de lale. Cancel dong ab de lale. Kano 35 by kano tar kadum ni. 3 nam kakpa yari. Hiale nang je 3 na kakpa yari se. Kano ablis question wo udre jibo question adam kui na thami tu di. Asam lai question mo matam asam lau jike jenin. Jenin kano middle term 5 tai ne heta thamjlai ji gwa bai khangi no. Middle term 5 tai ne thamjlai ji kamai khangi no nang asibong. The middle term is the 5 by the 5 se kamai ta rai no. Nai nang rang tak tu tahu da bro. The pakho pa yam na te nang maram do utra di. Yare ase kano tawre. Asi khangdra di aina zungarang ta khare ngarang gi yengo ase khangda ba yaw ta di aduga kano hoi joges hoi kano hoi phajano hoi laimrem bi hoi phajano hoi adu moi ko tu di yengo. Rosnia bangang kai yaw gursa no ngi singang na. Beneris yare. Yare. Rồi, khoan lâu rồi. Sẽ yare. Okay, question number yeng in the expansion of 1 plus x to the power 50, 1 plus x to the power 50 is that. Si question jam important no si question dum hangjong gali am important joy ko mun yung si question ka mai to ho ki yesa. The sum of the coefficient of the odd powers of x haba. X ki power the odd power we bangai do. Gandar baija. Haidi nangna si 1 plus x to the power 50 haba kan wajine aba si ki binomial si expansion do ko matam da x ki power do kamai la khani mathang mathang sumai la khadum ne se x power to 1 plus x to the power 50 do nan ta yeng ona se han bada ke dor ba se 50 combination 0 1 di thar do yare 1 to the power si je 50 lak tu ni adu x to the power 0 lak tu ni yare ko plus 50 combination 1 to power 49 lani sumandra kane abdo x to power 1 plus 50 combination to 1 to the power 48 x to power 2 sumai sum lak tu ne ba plus 50 combination 50 combination ke asa 50 combination 3 ado 1 to the power 48 ka 47 ka su loi lok thok pa yai ko 1 to power ngai loi lok thok pa yare kai gi no 1 to power ka abis de dum 1 ta jai ba antino 1 to di tham da su yai ba yan da right na ji bo se dum nang smai ado 1 half da su yare sin x to power 3 la ni plus 50 combination kya lak to sa 50 combination 4 x to power 4 plus 50 combination 5 x to power 5 ka sum zakrani kadai de loido ba sa sum laga plus 50 combination 50 de loido ni 50 combination 50 x to power 50 de loido ni yan da borsa yan da go sa sira man haija odd powers of x ha to
of odd power of x की odd power ngai do x की odd power disra x to power 1 lai basina x to power 3 lai ba x to power 5 lai ba x to power 7 lai ba sugumba mayam je yare ko adu itadi amamam kal niyo masi kale ahan bitam je mama kalam ni adu ani suba x the odd power ka bang izini khalumai je yare ko aduga ahum suba x to power 2 power ka ba si ju kale x to power 3 ka ba ma thare aduga x to power 4 ka ba ma kale adu mathang tang sumai sum amam kala ga odd power ngai do adudugi coefficient yong to mai je coefficient of the odd power yare ko coefficient of the odd power adu mana je the sum of the coefficient of the odd power sugumba coefficient of the odd power ji sum hai ba sum hai ta di 50 combination 0 coefficient hai ta di adu 1 to the power 50 is the 1 ta re ko tham da ju yare adu gi ni adagi sigi 50 gadorba 50 combination 4 yare ko 50 combination 4 oh sorry 50 combination 4 re asi tha dre ai gi si ni 50 combination 1 50 combination 3 odd power ngai duni 50 combination 5 50 combination 7 50 combination 9 sugumba odd power ngai gi x ki odd power ngai gi coefficient ngai do moi myam je loi tinjana koi phol je ka ya no ha bane gen dare ko si kamai tor ho tu no sine adoi nang asi khangkal ob je nang swai hot pa ma 50 combination of jab the 1 plus 50 combination 3 plus 50 combination 5 plus 50 combination 7 plus 50 combination 9 plus sum lak ko ni am sang re 50 combination kya bu lak tu ba 50 combination 49 bo natra ai 50 combination 50 di ban ni 49 si value bu thok si value bu thok le de nang noi nda gi keno question keno holi kan da sim holing ai dam to hotel jar ni ko ai matam noi lo gra ne phai da asam sang 50 combination 1 50 combination 3 50 combination 5 si mem jo hol le di ar adu nang tricks na ta le kai tricks na ba ya ge sne are ko kai tricks na ba ya ge sne adu si ja mamang do tawli taw gram ni ko special case hai re ne tawli taw gram ni ado yengji kamai do taw ya ge do adu itardi nangi 1 plus x to the power 50 je kana hoile me basa ahan base di 50 combination 0 di kya ta hai ba 1 ta hai do 0 combination ar makha 0 le madi 1 ta hai do 1 to the power 50 di 1 ta re x to the power 0 di 1 ta re se jim di 1 ta gram ne yare ko 1 ta gram ne do 1 ta gra ju akhoi adum thamaji yare ko 50 combination 0 x to the power 0 an thamaji plus mathang ngai di 50 combination 1 x to the power 1 thamaji yare ko plus 50 combination 2 x to the power 2 plus 50 combination 3 x to the power 3 plus sum lak paduna 50 combination 50 x to the power 50 ne ba yare ko si ni tarak tu je 1 plus x to the power 50 ki expansion de adu nangna si ki x mo ta minus x thamam tardi minus x thamam sai plus x le mani ko x mo ta nang minus x thamam je minus x thamak tardi si ki x mayam ja loi minus x na on yer ne ba adu na minus x to the power 0 minus x to the power 1 minus x whole square minus x to the power 3 minus 50 to the power 50 tara ne yanda bro ji do aduda even ka mo je to minus x to the power 50 aroi be ji yeng ji ne even ka ta di minus e dum positive on ya ma tro aduna minus x to the power 50 ya ja sab mana na dum minus to half ju dum tham ya re ka you know ka dum plus thola dum ne minus to power 50 ka mina even number ka mina power do adu minus thola ro adagi sira si ani si jamu yeng ji ne minus kaino minus x to the power 3 abne minus to thola ni sira di yan da bra minus to thola ne ka you know ka minus the kaino odd power ka ramina 3 power ka ramina adu ka hana sira mamang da plus le jaram ja du gi minus to phugai na ra kya ta re ba si minus thola ne yare ko adu ka samana na sira ju sira minus le ja minus x to the power 2 ai je plus ta chhane ba
x square adu si kemta kai bela roi ba sira minus 1 to the power 1 hai je adu itardi minus 1 thola ne sidadi haidi odd power car mina adu dui itardi sira minus thola ne the minus 1 to the power 0 is there sidi kano tawra ni asi ju x to power 0 ni 1 dum da du ne sidi plus dum thola ni si tare 1 minus x nang tham kanda adu itari nang na sigi ani jen tione kana kana mathak gizna kana no 1 plus x to the power 50 ni makha gizna kana no se plus minus fugai ne raga se ju se minus le mi do plus le mi do nang 1 minus ka da yar ba 1 minus x na tham yare ko 1 minus x tham yare 1 plus minus x hai gim ne ba fugai ne raga 1 minus x tham yare now ji phangi je ke dor ba amana 1 plus x to the power 50 ki expansion ni se leije amana blue masuna thamijna 1 minus x to the power 50 ni ani is the kai khena yo nang equation ani je tinjana tarba yong ko nang equation ani je tinjana tarba kana kana ka thana gi ne nang equation ani tinjana tarba si matha ki je mun ne yong ko matha ki je si je 1 to power 50 je hap ju aram ni are ko x to power 1 to power 50 je hap ju are se kana ne ba 1 to power ju je khoi kana da x to power 0 ni chap mana ini ko to 50 combination 0 x to power 0 sira ju 50 combination 0 x to power 0 matha ki jina to jina plus nga to work ne matha ko makha ga manai ta moi ju loi manai adu khena rei je x to power 0 ka ka na di chap mana rei tu adu x to power 1 da di ga dor ba se x to power 1 ka na matam da di amana plus way amana minus way sign khatan khena ko ne loi manai sira adu sign khena je guide no ha ka odd way ka na khena bu x to power 1 x to power 1 way ka da mathak ta na plus work pa makha da minus work pa so na to x to power 2 even way rabni na adum plus plus se ju plus ta rai even da di kai no ga na sai si di odd way ka na sai negative ngai loi tholak khib do ya ko se 3 way ka da to se 3 way ka da se 3 way ka da to se amana plus amana minus way rai yan tar bo adu nang na ko sigi equation ani je tinjana matam da tinjana je adding na tinjana matam da kai thoki ang je adding sini tinjana matam da go left side ta kana dar kan left side ta 1 plus x to the power 50 plus 1 minus x to the power 50 dar kan left side ta right side ta di kana dar kan right side ta di tinjana du ni equation ni tinjana ni ko mathaka makha ga sijiga ka khine ba amana plus ne amana minus ne adu da te sijiga ju ka khine odd ngai loi ka khane ba yare ko odd ngoi loi ka khrani ado odd ngai loi ka khrani ado ai odd ngai ka pam de aina pami je kai no odd ka tabni even ya hon dabne aina pami je gyan da brain hai je bo kai na kana question is sum of the coefficient of the odd powers of x I bane ado nang na kai ko equation tin da di ga dor ba na o tara ne ai even tara ne ba o to loi ka khrani ba adu tar nang equation je subtract over da ka lei ba yare ko yong ko nang thazra kana subtracting tinjana khaidong na je khaidong na tar di kya tar sa 1 plus x to the power 50 minus 1 minus x to the power 50 lai ra ado khaidong na matam da khaidong na tu ni na se gi ahan ba ngang ja minus se gi ngang khaidok khra du ni ado chap mana bani khaidong na tar di 0 tar roi draw adu na asi ma sat khra du ni ado mathang khaidong na bji yeng je ne mathang ta mani khaidong na phojent yeng je ne mathang ta mani khaidong na phoji singang jiga khaidong na tu ni yong ko khaidong na matam da adu ida singang jan thambirani singang jiga na no 50 combination 1 x to power 1 minus hairaga singang ji khaidong matam da masagi minus sum jawre adu ga plus 1 gira ne ba yare ko 50 combination 1 x to power 1 sigyam ta wi ko adu mathang yang ji khaidok pada mathang yang jom khaidok pada nang kai sat khar ne ba mathang is 0 sat khar ne ba this minus this I bane adu samana 50 combination 1 x to power 2 ne 50 combination 2 x to power 2 ne 50 combination 2 x to power 2 ne samana ba tro khaidong na tar 0 chakane samana khaidong na tar de gandar bosa adu na even ngai je to power 2 go power even ngai loi mangra ne ba adu odd ngai di hingau ga ne ba odd ngai di ga do hingau do ba si yang to 50 combination 3 x to power 3 I bani ko sa sagi minus khaidok ma tam da si minus masagi minus am do ko plus wala ga ka do ba 50 combination 3x to power 3 plus 50 combination 3x to power 3 sumaina to ani zum thola ne sum sigi train je lakhra ne ba hasina haibe thajige dor ba nangi iban ngai loi mang gi ne ba ot ngai le hong ne ba ado nang na ko si ja
so to ani thole to ani thole if odd ngai je 50 combination 1 x1 je ani thole adoi tari ani thola mina nang 2 na singi yare si je ani thambai mo nang kai tham yare ba twice hairaga ani mo tongan thambai mo se twice haire thamok yare si ju ani je tongan thamak pai mo ta twice hairaga si twice haire tham yare sumai twice ado si ga tana te ko sum laktu ni se plus sum laktu ni mathang na kai dorba 50 combination odd number kya 50 combination 5 x to power 5 ado 2 di la ani ni lui thol tu ni la yare ko ado se odd number nga tani nang sel lai gi duije yare ko ado 2 mayam do khuding mak ta muk su yauri 2 mayam lo yaw tu ramni 2 mayam do yam kam lo thok ba gyan dai ko 2 mayam nang kam lo ba yai 2 mayam lo yaw tu ramni nang kam lo ba yare ado mana hang is de kari no si mayam ji si manung da lei jangang ji kai no si manung da lei jangang ja it is the sum of tinjan of odd terms yare ko x to the power odd oiba matam da leiba tam mayam gi tinjan abi fall ne yare ko ado khoina di kai bam man ha ji ke dorba coefficient ga danga ne sum of the tam mayam tinjan abi fall ha ne te sum of the coefficient mayam tinjan abi fall ha ne coefficient mayam ado idari nang coefficient ga dang pa ne yare ko nang pa mi se ke dorba coefficient ga dang pa ne ado coefficient ga dang thon ga idari x se mangan gro ha ne yan dai ko ai si di tam ne pulap tam no ni si x average to x cube average x to power 5 average mathang yare ko ado akhoina pa mi kai ne ba odd khatang pa ma ne sorry ya coefficient khatang pa ma ne si mathang chatli ko si mathang chatli ni coefficient khatang pa ma ne akhoina pa mi ma ko si na coefficient khatang hang ma ni na ado idani ga dor ba x si lok thok pa dar ka le x lok thok tar di kamai to lok thok ni x si mo to nang kai hapani x si mo to nang 1 hapo ba ado x loi mang ki ne ba ado putting x equals to 1 x mo to 1 half tar di nang kya tar ba se x mo to 1 half tar di 1 plus 1 to the power 50 minus 1 minus 1 to the power 50 x to the power half 1 half ni yare ko equals to som the 2 aega sira 50 combination 1 x to the power 1 half ga tar di 1 to power 1 ni 1 ta gre plus mathang ju si 50 combination 3 x to power 3 half tar di x to 1 half tar di 1 to power 3 1 adum ta jare gyan tar wise bo 50 combination 5 x to 1 half ki tar di 1 to power 5 1 half bi maram ji ga you know I kan asigi x mem mang nam ne ba adu itali na won da ji tar ji ga dor ba 50 combination 1 50 combination 50 si coefficient ngata ni 50 combination 1 50 combination 3 coefficient ngata ni karma coefficient x ki power do odd we matam da leba coefficient nge du ne coefficient mayam de ta na honar ko da ne ba ina na sai di si level li la ji yare ko 50 combination si kano do luar ni 49 do luar ni sila ado nang na putu mana putu ai je kanam tana te ba si ge ngang ji ne si manung do le ngang ji de fall ji ne ado ira ai putu ga re si de si kya ta re 1 plus 1 to the power 50 di 2 to the power 50 ta re ado si ngang ji nang tha do je 1 minus 1 di 0 0 de any power ka ta 0 ta re tha do ja re equals to 2 aega 50 combination 1 plus 50 combination 2 plus 50 combination 3 plus 50 dot 50 combination 49 sila ko ado 2 duna sira kak tar di sira 2 ni kak thana yare 2 jin se kak tar ke dor ba 2 jin se kak tar di som gi 2 jina som 2 je kak tar di 2 je som 2 yang khai le ba ni 2 ni phuma phun ke thang le gra ni 2 ni phuma phun ado na hojik phangi jang na antana te to 50 combination 1 plus 50 combination 2 sorry 50 combination 3 wo joni ko sina 50 combination 5 wo joni odd nga tari 50 combination 1 plus 50 combination 3 plus 50 combination 5 plus 50 combination all odd ne ba asiga na kan the coefficients the sum of the coefficients of the terms karma term no x to the power odd way ba du kan term yam gi kedor ba x to power odd way ba du kan term yam gi coefficient yam tin fall do kedor ba to the power 49 ta correct answer is b summa to the power 49 si gyan da over da ban taro si am important way question
adune 1 minus x hapai je sira tu minus x hapai je kai noi kan da auji ke na si khaidokna matam da iban ngai do mang ginam ne yar ko adune iban ngai do mang ginam ne ado si di sang holi ko noi gyan ta na bak sang hot po ani ai auji noi shortcut to the p ni si formula je pharo do kai exam de ne exam da kan da khangam na bane na ina p du ni si di gyan ta nam ne ina sang holi je yeah to the power sigi hiale na som live jibo sir mama to the power somna 50 le dana somna 2 le dana cancel chana tadi songi 2 ga somda to the power 50 ni adu to the power 49 gatang ha du di atai di gyan da udrbo aduna te henero te dum de gyan da hawdro to jibo aduna kai do ba na sai yibdo ado hawjida yibdo ka do ba sa si je hawjiki do power 50 lei bai ne 1 plus x to the power 50 lei ge dra du gi ne ado nang na kai gumba hayeng exam the from lawin sadom je be exam da hayeng any exam da yam thuna khungam na ba sugum question je si question je yare ko thuna khungam na ba ado idardi ga dar ba nang sumaina lak tu ne ba to the power right and to the power kya lak tu ba to the power n like je 50 gi move da nang n thama ne n thama poi maram khange ko 50 gi move da n gan dai ko 50 gi move da n ID any exam da nang exam da kano to yan nam ni equals to 2 sai 2 lai gib do kamal low gib do ani ni tholak gib do adu ga dor ba 2 wala ga sira 50 sorry n combination la ni 50 mo to n law ra do n combination 1 plus n combination 3 plus n combination 5 plus let me manage shortcut I to the power n minus 1 to to ni ado si manunga do mai lai gare ko si lai gare smile lai gare manunga do sakya ado idari nang to si to the power n lai mani nang kakha ki dari ga ta do sa to the power n minus 1 la kane ado ga sira n idea ama ga khat kha jamina n combination 1 plus n combination 3 plus n combination 5 plus dot si formula sina ta na aduna hauji question do nang si formula de pha ba sa tro itardi hauji si je mun na khangi ba sa tro itardi hayin exam da di khoi sang no holi ju holoi ba nang kari harni man hai je o khoi gi question da ngai je ke dor ba x plus 1 plus x to the power 50 gi ot x da odd power ka ba matam da mo ge coefficient mayam gi sum mai ba natro adu itardi coefficient mayam du di si ne n combination 1 n combination 3 n combination 5 si mayam di tinjari fall ne adu itardi na ja si mayam tinjari fall ja koi formula hu jina kai bigger ba to the power n minus 1 na bigger adu itardi nang dak launa answer je to the power n gi value de 50 na 50 minus 1 to the power 49 hey exam da this mai kum do ni option number b is the correct option mai kum do ni sang no pai dar ka laite ai go hey exam da this ni shortcut ai je asi de sina ba ya ba shortcut ni nang khanga do ba ado nang khanga do ba na nang gi no do di si wo ge dum ni ko nang gi binomial expansion do 1 plus x to the power 50 or ma kan to go do thabang ni ko asi shortcut se atai de to ba ya de ado iban power ngi gi haira de si di adi question de sem to ra di nang ka mai hang ni aina idea ta sem to hang ga le de noi test to so si what ha bi mo ta iban haira di nang ka mai to ni se iban powers of x iban power haira ta ka mai to ni nasa x ki even power da koi kamai ta gi even power hingan gai ta ri nang nasa adding to withdraw tinjana kan di mana mana abje le hone ha bado si equation je tinjana du ne ba
subtract tꯧꯕꯗꯗꯤ iban ngai chatkhibni iban ngai khaidonagibni yare ko ado tinjanabadadi ke dogduba tinjanabadadi iban ngai lehawdune ba adugo ot ngai di sakhidune ba yarba gyan tare ko ina haja adu nang kaidorni nang equation jana sai subtracting ha do jiti adding hairane ba adding hairane adding do kan ka dorba 1 plus x to the power ke dorba 50 plus 1 plus x 1 minus x 1 minus x to the power 50 adugo right di kana tarani twice ti lani ka yuna kan double tholak torni twice hara ke dorba sira twice hara ga ke harani sa twice hara ga 50 combination 0 ibani loi hingoduni x to power 0 plus 50 combination 1 sorry 2 hara ka doba 2x to power 2 plus 50 combination 4 x to power 4 smai sum sakhrane yare ko adu itari nang n gi value da kya tham x gi value da nang 1 hapak tare sai do mai na kai gino x gi value da 1 hapi ja kai gino ha kan da akoi coefficient ya ta hingong nam ne x ai ba tam je mang gi nam ne ba adu 1 plus 1 to the power kya dar ba 50 plus 1 minus 1 to the power 50 twice are ga si walway half gi dar 50 combination 1 plus 50 combination 50 combination 0 है plus 50 combination 2 plus 50 combination 4 स्माइ सम चखरने यारे को अदु इतारी सी दि समाने 1 minus 1 सी 0 चखरे अदु इतारी सी के तारबा 2 to the power 50 तारे यारे को equals to 2 अदु का 50 combination 0 plus 50 combination 2 plus 50 combination 4 plus दो चखरने अदु सी कथना यारे साइ 49 चप जाबि तारे अदु नंग तौदि जा even power wegera odd power wegera formula sap manai ba ngandarba even power aduna 2 to the power n minus 1 adum sijinar kane am karam kanda n combination 0 plus n combination kya 2 even ngai da ju adagi n combination kya n combination 4 swaina last time one tarakani sume ma kino na haje sume last time ju one tarakani yara ko smai se khine ba si formula ni je khanga ba si kaw su ya de karma nangi 1 plus x to the power n na lem tar nangi expansion n do 50 wer be 100 wer be 1000 wer be exam di 1000 ni perfect ni ki halak tu ni nong da ma yara ko nong do winning boy pe aduda x ki power na odd oiba matam da coefficient mayang with ne phol ka ran wai tari 2 to the power n minus 1 se from lai sina tare even oiba ju 2 to the power n minus 1 sina tare gyan tar ba sa gyan tare ko ado housik ko sima gyan tare ado housik question je sumai na hangak tari laisa gyan tai ko ina haja even power hai kan nang option je adum b sumane ba haidi formula chap manai odd ke even ga ani haining ba jo odd hai ge even hai ge chap manai formula ai ko si yam important we question ai ado toina hangal ai do ado sumai na harak ta di question ja find the sum of the coefficient of find the sum of the all coefficient hai me the sum of the all coefficient khuding makki साइन ओट खतंग गया वाबने सिने इवन खतंग गया वाबने हनदौन खुदिंग मक हाइ तारि नंग कै दरकनी खुदिंग मक हाइ तारि कै फॉर्मूला पाला कने आ कांदा अब्लिस नाइज फॉर्म सुमे टू द पावर n फॉर्मूला पाला ने यारे को टू द पावर n फॉर्मूला पाला ने सिनि ज तालो सिगी इक्वेशन नंबर 1 दोलो सिने 2 दोलो सिनि ज तालो तीन जनरल इक्वेशन नि जे कै नो कान इक्वेशन 1 हाइजना ओट कोएफिशिएंट गातनी equation 2 हाइजना इवन कोएफिशिएंट गातनी नंग लोइ तीन जना तारि कै दौदुबा even जो ओट यो बिन पुल अप की फंग ड्रॉ अदो राइट दि करा तानी 2 to the power n minus 1 plus 2 to the power n minus 1 सिगन तारे को अदो सोम ददी n combination 0 दे होरनी n combination 1 n combination 2 n combination 3 लोइ तीन जना नि सिदि plus n combination के दरबा n सिंग लोइ तीन जना नि आ लोइबो आइदि sum of all coefficient असिदि सि नि तीन जना तारि समाना बानी नि to samana x plus x के है बाय ना twice x है तो 2 ने x 2 ना कम लॉग पे है तो अदो minus this guy plus this guy दी 2 into this guy सिलाई जगह को मथंग लाई जगह अदो इतारी सी बेस मानर दी पावर तीन जना नि तो मखा 2
base mare power tinjana te 1 plus n minus 1 base mare power tinjana adu ta minus 1 plus 1 ka thana ge n ka thang tawre kare ko aduna ni ablis ka ga no ga na generalize to the power n da ne n combination 0 n combination 1 n combination 2 si ho so kram ne koina ka no da to gram ne mamang gi chapter permutation combination da to gram ne si je n combination 3 dot n combination n nang si kaw ba yadre odd khatangi coefficient hai ta di to the power n minus 1 even khatangi hai ta to the power n minus 1 so kaw ba yadre ko se adum hangdui lem ne exam da ai si hang ne test da hang aduni ko yare adum hai do ro ye lo lage ado si ke dor ba si jo ka dor ba sa si na ka no khudi makina coefficient khudi makki hai ta di to the power n hai ta si formula nang kaw ba yadre yar ko any exam da question modify tor ga hang ko tam khunga mani ko aduni formula ka mai line o nang khang ga dum ne ya ko si ma su ko ro na pun si da noi adum si de exam da dum hang dui le ni matang question ma mu yang se noi holan badi fa bjani to do hola je noi holan ba je noi je boarding gum ba lai ba ma gum ba tau tar di ko ai ga nang na lai bo tar di ko mam holan ba ya ba ne ba do adu gi san sam de phang dre na si de online tak pani pung ama gi matam ka thang ni ama men tranga gi matam ka thang nei tai je adu aina anga ma tuition dor me pa na yum da thar ke dai gi yum da dum thar pa ai se dum tak pa adu ai su la tak te du ang da ai su la tak tre alvin go ya arvin go ya arvin adu ma je ai su la tak tram ai di som dai ki video yeng bra smai na pham ga like pa ra to le to ma je phak tha la si ma kha da ma than pa le khang da doi na dum khang da kan da ngwa ra dum pan ba adu ma sa ma than da na me sam ki ram ngang ne me su phaina ma gi mak sum uang gi ne me sam ki ram ngang ne adu ma sam than da na ho la ga maria monte sori da ngang ne ma sam than da na ho la ga ma sam than da na course da loi loi sala sa ki question ma tak ma tang suan kan da bi hot ba khang da kan na yong rang ba dum pham ma ga ho sar ba an numi so baji mai nak dum lai ra numi tar ga dum chala ma de nung din pung baro doi da lak pa dina adu ne adu ai nak thlei da de dum holen be ya ne do question ma am holen be ya ne khang da kan da ina ta na ba do sira di upai lai te na do adu ngasi tu question ani hum de hen ho ni hum de ai de matam dil wa pung tare tar da ra in the binomial ai na ye do en bu tar di ka di ne lo solo ba akhak na ba value nang na arai ba ma khanjare arai ba sana ba appropriate oi bi lo godum ni ko sana ba value lo mamang da join hot khib do en do sum ha ba hol ai tar nang ka do na punsi lo ngam ro ado en gi value na kana nom da hai ba ngam bra anta hai ro na kana hai ngam en gi value ji kaya lo di ya ni ko arai bam de khani mamang gi question di en gi value ai na wa lo hot khib do yare ko si en gi value ji kana lo ga ya ni kana ngam si question ai ji dang gi binomial expansion je a minus b to the power n ni yare ko the en gi value je 5 ka mana ba tra 5 di chaw bo ga dum ni the sum of the fifth and sixth term taruk suba amasung tare suba tam je is 0 ne ma pyramid condition je taruk suba tam ga tare suba tam ga je fall je 0 ne adu ita a by b e the b ne yen by fall je hai di a ratio b je kaya ta gi ma khai je ha bane noi mem phai ba sum am jaw de kanam da sum bam ta de ha ro da na kana hangam ge moi hai ne is lo la le ablis 5 ba la le joges 5 ba la le dai barat 4 5 ba la le
Prince su 5 hai la nearest guy 3 no hai means the condition is yung n value is 5 on 5 is over hai bani adun 5 ti pick padi lo ya dre 6 su me 6 aso bana ye 6 su me kari nu mana se no indi n value 5 ti is over 5 ko mana ba mina han ba value 5 mina doi dar di x value je n value 5 ti ho ba ya ge du ne ba 5 lo je gan khalang ba ne ba kwai 5 no kwai pi na 5 lo ba ya di any value 5 lo ya ne so me any value 5 lo ya I'm sorry any value 6 lo ja 5 lo ja ga bliss kai no ga mo ya lo sum na me go sorry I'm sorry I can lan khalo any value 5 lo ya I'm sorry ya na tu me ya any value 5 lo ji ya le ko kai no the credit pi bo na bliss ka mo hire ba me am do sorry bliss ne prince adagi joges mo the credit pi bo ni appreciation to boy na any value 5 lo 6 lo ji ai ko any value 5 lo any value 5 lo man thom nang gi problem je loi modify to gra ne ba a minus b to the power n have a minus b to the power 5 hai ra ne lai thora ne ha ba ne da adu man hai ja sum of the fifth term ga sixth term ga is 0 hai ba ne ba hai di t5 ka plus t6 ka ja tin jari vol 0 ta hai ba ne yare ko sina hai be thadi ga dor ba t5 ai ta di t4 plus 1 plus t6 ai ta di t ga dor ba t5 plus 1 sei value ga dor ba 0 ta re ado koi formula do palo t4 plus 1 ni formula di kai no t plus 4 plus 1 ni di 4 combination kya ra ni 4 combination sorry 4 combination ne n ki value da ni ko n ki value di 5 ni n combination r right to ni ado ita di 5 combination 4 la ni aigi WhatsApp number p bani ko I see link da hapani aigi WhatsApp number nang khangi jo 96152308111 adu sira call dor pro message tha kera keno tharo yare ko sigi si bola je adu ita t4 plus 1 hai ta di 5 combination 4 yare ko 5 combination 4 kai dor ni 5 combination 4 e ki value di a lai jare a to the power 5 minus 4 b to the power 4 la li si yani ko ai thamai je koi formula sinak pani si ju ga dor ba 5 combination kya tar ni se kya da no 5 combination sira di 5 la ni yar ko 5 combination 5 aduga a to the power 5 minus 5 yare ko aduga b to power kya no b to power 5 equals to 0 hai bane sine ma pyramid jai t5 ka t6 ka tin kan 0 ta hai je adu itari yeng je ko sa adu itari si 5 combination 4 le ra si di a to the power kya ta re a to the power 1 ta re b to power 4 ta re plus si di 5 combination 5 combination 5 ti 1 ta re 5 combination 5 ti 1 ta re ko aduga a to power 0 to 5 minus 5 ti a to power 0 ni 0 1 ni thamra ju yare adu b to power 5 khotang awre equals to 0 adu da b to power 5 sai na som tha gi tar di equals to minus b to power 5 la ni yare ko manu puthwai du kai no a by b have ni to then a by b equal size a by b puthwai bani adu itari nang sira ke dor ba a by b putho kya tar di nang a by b pa mani ko adu itari nang ke do ne kan da b to power 5 nang both side dividing both side divide tawro kana divide taw si kya kan da oops 5 combination 4 ni ko both side divide tawro kana divide taw ni 5 combination 4 b to power 5 na divide tawro som da jo 5 combination 4 b to power 5 na divide tawro adu itari si kakthana gra
ꯑꯗꯣ ꯁꯣꯝꯗ ꯂꯦꯝꯍꯧꯗꯣꯏꯁꯦ a by b ꯈꯛꯇꯪ ꯂꯦꯝꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯅ 5 combination 4 b to power 5 ꯅ ꯗꯤꯚꯥꯏꯠ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯇꯩꯒꯤ ꯑꯝꯇ ꯅꯠꯇꯦ a by b ꯐꯪꯅꯕꯅꯦꯕ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯣꯝꯗ a by b ꯈꯛꯇꯪ ꯉꯥꯏꯍꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤ b to power 4 ꯗꯤ ꯁꯤꯒ ꯀꯛꯊꯠꯅ ꯇꯥꯔꯗꯤ b ꯈꯛꯇꯪ ꯉꯥꯏꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔ ꯁꯣꯝꯗꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯕ ꯁꯣꯝꯗꯁꯨ b to power 5 b to power 5 ꯀꯛꯊꯠꯅꯒꯤ ꯌꯥꯔꯦ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯂꯦꯝꯍꯧꯗꯣꯏꯁꯦ -1 by 5 combination 4 ꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯗꯤ ꯍꯣꯠꯇꯣꯛ ꯂꯣꯏꯔꯦ -1 by 5 combination 4 ꯁꯤ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯕ 5 combination 4 ꯁꯤꯗꯤ 5 factorial by 5 minus 4 factorial oh minus b सुषमान है जिसमें मैं क्या नाम में minus b नहीं sorry minus b नहीं से minus b नहीं oh minus b नहीं आई a minus b है ना expansion तो a minus b b की मुद्दा सी a y की मुद्दा minus b नहीं अतो सी की क्या नाम थोड़ा नहीं यार को अदुगा सी की सी plus बोल रहा नहीं plus बोल फिर मतलब जिखांगी को सी minus b to the power 5 से minus हमको थोड़ा का plus 1 करने अब I'm sorry for this. Asi plus where ni mathak ta minus lai ja koi plus where ni plus 1. Yare ko sima. Aduga sira 4 factorial. Sila. Asi de 1 by makha da lai je 5 factorial by 5 factorial jinang 5 into 4 factorial tham yare. By 4 factorial into 5 minus 4 d 1 factorial tra 1 factorial. The 4 factorial thana yare. The 1 by 5. Answer je 1 by 5 ta re. Ado thi ro nang answer je 1 by 5 ta ba yaw bre yong sira. See, 1 by 5 ni ko answer ta handu is the karma option da. Nang n ki value kya half ki n ki value 5 half kibni. N ki value 0 to. Si da re to option number B da re. N ki value 5 half kam diyo. 5 minus 41 makha da 5. And 1 by 5. B is the correct option. Yan dar bo n ki value 5 half bo ho kibni do da the answer ju nang n ki value question de loi modify da ro do ni n ki value 5 half ga. Yan da ro si bo. Question jam hot ke dikhan mani ko question mayam su ira tham ya to hot pading amdra tori je ado aina honing ba khara am su lai re kamai tawni si de aina honing ba khara am su lai de si jai hore nungdin ho si nungdin do group ta noi comment pinaro akoi group ta noi coaching yaw ba ngai du group ma ine kano semidana अदो ग्रुप ता ngasi live से ओपन था बने अदो ग्रुप ता कमेंट पिना रो नोई पुंग कया दा नुंगदिन दो संगे दो अदो याव रसु याई को नोई क्लास 11 का बांगा ngai कैसु कनो एनडी क्लास 11 का बांगा ngai खे यावरी को मु याव दे बे हतक एनडी था ग दो बा अंत हार्ड कोई प्रिपरेशन हम कन तोरी बांगा ngai दि याम याव दो सु या दे टाइमिंग दो खनर जे आइदि मथंग क्लास लेबनी नै जु सेलेम निंगे यारे को मथंग 12 की जु अखोई कनो तौ दुनी ना प्रीवियस ईयर नै ना दुनी Class 12 की अखोई chapter number 1 function की मतंग inverse of the function की मतंग अदगी types of the relation reflexive symmetric transitive अदु मतंग नहीं ना दुनी ना सलेप नहीं है लेपजी अदो question खरा दे होनिंग के यूनो द important ओबा question याम यावरी बा अदुम तोइना हंगन बा अदु दि होरे नुंगदिल ल कैनो मा तौराजी अखोई की कैनो जी class लोरगा अदुम दि मयाम पुंग दो लेमनरगा okay ngasi di selo selo I hope it makes some sense to you. See you in the next video.